bam baru kilak kedang. Ikle bam baru kilak kedang. Bat kile khar na kibaluet basa tam dakhat ar tukri na kita kibaluet. Kita kilai bam di kilalong pembasan hajar kilan ba na logi kintay ba ikina. Kani gajing jia agopor gajing disgrace ba kakamba kabule kabsa yaki san hajar ki kipai ba kata kentuk tangi ki shinran ki bamba lanyo ki kintay ba ikina. Te ngimtip sakano tam le tho le yo kita mo. To gay ka bangila pan yo kajinikai nagani gajing itu khana nagani gajing dia nagani ka khana kabala tho ang Matius nom khatsa kabala ba yede ye ka san batung jo ru khan daklat ya kabalan kabalan ka ni ko por ka bangita kan khat ka bakhan ri ka mat ban kom kwa ni jimot khat ka bakhan ri uji su de lo ki kimdan kam ban let no tu ai ma phi ki ban bam ki senran ki kerpat ban pelat no ipat ba no ka mit di nomor kimdan jimbam kerpat ipat ba kerpat jisu ban pelat no ipat ba jisu ang kimdan kam ban let no tu ai ma phi ki ban bam. Ini kami mat ka mga yo habang puli kani ka jetu ini ka story kani ka jinja ni ujisu concern udan ka jisu khya ya ka jing em ka jing pat ba khamtam ha ka kan jado te ngi boro kung gibril kung gibanget ngi ple jingmut ba ha kan jaman sim de nyong ka ba khamdan kam na lor ka jingba ba kan jado na lor ka i boro yo ka de ka jingba mo ka jaman sim ktiang ka dong balai ka jisakri. Jadi ipe Yesu hoi ya kata Muhammad hene nalo jang kata ulong concern udah ngadi sokia na kata ka bakenjado ka jang kipai ba ya kani ka bangim ju khabi osmo menu o try Jesus Christ upelet jumru haka jingim ka ba man ka sing ka jang kipai ba namar ba uki budan kami ba ugi ba kidan kami gijing ba ula ongi kesendran ba kidan kimdan kambali no habdan kaman ai ba ni. Namun bagi ledep yo ay kajing bam kerja musim kajing kai Jesus Christ dan kami ki bakin bam aku kerja do. Kawin na kimat ne kabat kaban kong kwa ban ya sam ne ban yap ban shet na ne ban ai shapi kung kayong kasam makabalang. Tolong pi kibla kloy ban ai yung basa. Ban ai yung basa. Kani kawin na kajing long kiba usyakri jong uturay. Ka uturay po kabalang hapendan. Kani kawin ni kajing long kamu syakri juntrai ban ai yung basa la ni ban khot yung basa kade kamu di bandan kata kamu ban ai dut ban ai sha ban ai bam ai di ban ai kya ai dem ya kibril ka ai yung basa kamu susi kalong ba ki balang agi si umta khamtam hasor bang apet ha ka baken jado ala ka bam ka baken jado kila kham kiar no ya kabanya sim kiar kiong salayu kapan kam dari ka baken jam sim ayo tinju blai la biang bi ya pa no ki brio si yin peli thili enro ya ngi pe Jesus Christ umlong kai kam ta har ji sha kan ka hospitality ka ba aying basa adu ka thia ka dem ka khot ka aisha ai dut hayeng ka aja ai kpu pa kom ta ter ki jingdi ka pa kom ta ter ai kpo ki ka wain kani ka de ka hukum ka banadu testament ka barem ni iya ta tam ki brio ki Israel lah hukum lah hikai ki begini ki brio ki ban khot ki basa kom tam ru testament ru bi pe ki brio ki ba khot ki ba kloy ban ai bang mai di hapo sor hapo ki balang hapo ki long yeng la si ki parap ngai kim da ple jimut than ni ka jing ai ki jing bam ki pun jado ai na ta ka sha ba tu jing bam tu sa biang sport ka wan ki parap ki para syakri ho trai wan ki para banget ta khet adu jimba ba kata-kata tengka la indut kesan pala misale yu mo ya ka kerja do tapi ka ketin jung trai ka klem ngapai ka jingkai jung Jesus Christ u klem ong ba ide ya ka bang chi sting ka kerja do ne ka jimba ka bang besar ipe Marcos no khandai khat sa kuwe ka bang ajukan mau ka bang ajukan mau Marcos khandal non kan pasal kuai. Naba unu banai pi bandi sikuri ko om ha kerteng jonga. Nama tu filong ki jong ukres shisha nga om pi un do dalile la banom. Ti juble ka hikai. Bawat ka sikuri ka pi ai kalau ka bakar kentang ka bakar pang hadu kata-kata. Ya kita ki bede na ki jong ukres. Kanu tamlai ta ai ka ja ka do ka babet ka babiang.
te utrai Jesus bukan penbor ba ngin le hadu kata la dang gimkot ngimla ene kum kabalang pakum jukum ka yim kasem ka juki Krista habedai ba kabakin jado kada yang ai pi bangin ya ket ya ba banya semua khalam kam tami ki prabnget am kiwan to ai bakni ka yim kasem kum ba ki jule hadu minta mane ka ngaju sakhi pakum kabalang ru ngilong ki banget ki ba sim khiaru hakaba penbit penbiang ya kan jimbang ke bakan jado na bagay ko Jesus Christ uhikai ka siklat ka biang na lo kita dala penbiang na ka siklat ka pijuda na yesam kan utam kan utam lay kan long jing ku susu ha pi ai ha kita ki badai na ukris ken no ya ki we ta klamong ka jom utrai wong gom no klamong klamban ne ba khamban ka ke jom kris kita bawan gina jom kris lalu ka balang para bagay pastor ki sakri ki jom utrai tu pin sang ja ki susi barang bumne badan ki banget ke balang ke akret no hagen ke benda bana ben ben thu pi kawe ke jingjia ka bang amat au December bale no snam aja sa ha kawe na ble ke jiseng joka youth convention ke balong hapok mau lendep si tan seorang kam ya ha kami si sajan ngade keren manga tayo balai jung December lalet kami sejan kapor ka ayong ka bakriat portalang lalet apoi setie angu yuble poi kapor badang sukot jeseng hi dang di sha te yo di sha lang sha sao si pela bat uki slice ada ladam nanto shom na kajing kriat layalap la keren shikenta teknologi benta ki we pergi benta jom ji shakri la shom na ta dara rekan kajing kriat ki baro ba ngasola thaj kerendang la halal la perta dah apa kadu bakut kajing seng klamdon kata kajing khot dan klamdon kata kajing ong ali minyawan pinyabam pinya di shwa pinle babun ki para banget kila supet no klam kajing lapan ai bam yaki na kajing let ki bajingai dan ki parok ki para banget ki blai pun persama conte pinila kan ngim yo kuble shu e pi ha pet no wood tengiru kumju ngaru kumju kum u nong keren nong yalap hakatu ba gsn ngamong bangam dan pisah kamde katakan kapisa kamang kuslai bang habam dukan henry ka jingkri ne ka bentang mo pa umbu ko lepa ngilaklet no ya ka bangin simkhia ha bede penbiang ki jingwan jek parangen ngai ngo saya ublai ba kidam ji jiseng he ka jingwi ki balang ki wat ka jiseng he ka tu kidang ya penbiang mi hi kidang ya penbiang mo ka bam ka do narok sedom na ki bangit kilawan ka jaka ka bajina tengiru tepat yang dia kesam betul juga jingkai nak cinju belai kantam yang kebalang oh nginam klet ban aying basa banlong kebalang kebakot yang basa banlong kalong yang losem kebakot yang basa klem dak klet no ya ka ya ki syakri juprai ki banget naibu artati nai kuslai ya kata kalut kasep ki baro utrai tip kemah ya jingkam jupi kaba mak poin nagan gajing jia kadkot kebakat nyo kiti kila om hau ngidan ane satang santeli kupu bat atli kidok ha satang santeli kupu bat atli kidok ha ki om kisenra Jesus Christ ngidan tang ni kentit tang kendiat ngidan tang santeli kupu bat atli kidok ha tang kadeo bun sin ngawat piru ni aju prangkam ni jua ngade tang ga kenthei ngan la le ayu ngade ngiadan tan kendiat yeng ngina le ayu ngampak don jingnang jista ngade tang ubabi nginyelong nginyele ayu bat pi lane bat kita kiwe nginya tre kum no ngide tang ki babi ki bomnang ki bomtep ngile kam bae kani kentin ngide tang kas ki khna ret ngirang de tang kita ki berang ret karta ha ngatang ngidan tang ngide tang ki dong rep pingim la ngide tang kita kinong bela ipmi wai ni kentin tang udah beru udah tang kena tang mau beli lu ya tak bol mulai u Elijah bakari kunthai nong sarifat lanang bakla kari kunthai kadan tang kendiat upuro tak sikam upuro kendiat kompriang dan tang ba dela eba empat abangu badam awal ai syakri sutra ne da kesni ta itang isikam kendiat sikam pu puro bak kendiat kompriang tang ye dan tang
nang tahu Elijah bakan riu kan thai, Elisha bakan riu kan thai. Kani riu kan thai ka Aram. Karam ka kit ka ba ka babu na ka terpeng joka ka hapan siu. Tang ba kam dan ni ban siu kan le kum du. Ka ong Elisha ngadan tang kendiat ka peniang le kum du. Ong thele the ka peniang. La the ka peniang mi bun. Pagayo bandia tang peniang ka la ban siu ka ram. Tang hiju pedon kam. Kene ripet nak tin gedung boleh. Ini itang ilong ibadan kam bat ibala biang hari utara. Ini itang santri kupu beratli gedok ha. La ayo disgrace la biang. La biang santri kupu beratli gedok ha. Ngimdai ban semua atatin. Kat bar pori puli ti kile ba menwaro kila kedang. Ki kedang nai na itu itang. Tang kedang. Tang ijong pi ijonga ngi ayo disgrace ibiang. Baklami nata kedang. Kedang. Tang biang kedang. Kum ki para bangai kum kayeng kesem kum kebalang. Teng ngiju perkat de ngidon tang tinjat yen pi. Ngi lakmu pedang tiang ji seng dom ne. Tiang ji seng ba ji seng he. Pada kitang ju pi pira su blai de. Palat kantam kin kedang kita bawa ji seng kin hun. Lara pira su blai kin larang ngira su blai larang ngimra te ngamtep kai gam ja mi yo mi duna. Ini santli kepu ba atli gidok ha itang ijong kini kisembran abati ai ho Jesus Christ la biang ho Jesus Christ kadang ki ba kum ka yang ka sabru ilong tang ki kenthei la kono ngari tang ka kenthei ngari tang ka briu la pi ai ni tang jong pi kentang si share di pi ai ti utra uble penun kam yati ya yang ka sam ya ta na dok sedam ada ka yang ka sam po ki para ngai ki barang ni ka pol tapi om ni ngi tang ki baduk Imdan ai tang kendiat ngidon kajing yo kajing kot kajungi ai ti sutra se rada pmi ka kamba ka bulak benle bat ka balai ka bakhatu khat ka ba khat kendai arpho aling yang puli yang teulo ko man persom shania ek pai ba ho phlang bola shem kita kisan tli pu bite ki atli doka mala ai Jesus Christ la kmet sebenem la mu la dia la ai pu kisendran ek pai ba tigle kilai bam baru berkilai kedang berkilai kami kepala wet basak tam dap khat a tukri tam latam nak nikah jing a ka baknya tam katam haru kanu katam haru khat a tukri tam tang biang kedang tam tang biang hilang kemal nitip tang biang kedang tam katam haru khat a tukri Hafi asu utrai yang menjup penera. Kum kebalang, kum biyin kesen, kum kekenthei di om kebabi, nanti betelot. Pi asu utrai, pi tu utrai, pi trei akam utrai jup penera dan leru Nah kan mau ke jingjia apa balang Kristus lado, kam let ni keren, kum kinung kitkam. Pi tu ke jing nung yi sisa ke jing Nga kum nung kitkam nga diberi wa apatien bit ha. Tina di Thomas Baar lagi sing labanong kajing artatien ka nga dan tipsu duai para baget teng duai only khia hanga beroi perkat ni telakut te kata ke jinglong ko janga ngai thu hok ni telakut ngape ke jinglong tamarang duai hipat ngadon hipat ke jinget te bunsin ublai pa open kelah te kata jing artatien ke jona sya ke jinget ka crash kamba te hapo bang perang Kristus nado le chisien ya kendo para baget ya keren te pi la artatien ka sing riboy ban pediang Lata tiền ngã tới posisi lại thu khana tới để xem được boy thì cột lap lap ha ngon tau sen. Kadang kalau mau pakai balang dua pediang kadang tang nomba arpo aku ye, kim deh hiru kiba pit pabiang kiba ki paramit kiba la bit labiang spa kapo ni bro. Teh la pus lai ba. Tambah gile kum do. Utrai le kum do. Kabalang le kum do. Kaduai. Kinokit kam di sam lagi le kum do. Kiduai. Sekretariam naik kuslai juput mi bayin gitu naik kuslai shuduai ni doai ngaru ngaduai ada apa yang jadi sen pan ni bam do hai iba submit do ni bam do na adu stodin hak sini play la pen pa sai kedar bukta mujing ban ne tamu ban akan hajar su tam ya kedua gibalang gibangnya po do kira teh su ban ya bam ta problem biasa snong tu ban kiyo Ale sirang mamakai rara ada kadabor patlut lek yang sirang rara kadabor aru ndalut suye sam do tep kila pelut senum tep hi bakin dia kidon har kira su Jesus Christ itang jongki har Jesus Christ labiam ki bangai ki kedang bakatam biru
katam gitu kata kadi wajar kata kadi mangai hai bidai baga ni kajing dai ka po balang kres bla do kum kayin kesem kum ka balang te pidan ibenta ibadat tame ijing telot jo pi pila banong ibenta pi om ini te pi ini ijing long jonga ini jing la jonga tetep ngala le yu nang takam ka jutra la ni ki pram ne ki badan ni ki persam lagi baro tip tang ni te ngalong ngam ya hab no menu jol pa ki we pat te ngape ki we kala kan kam start kam shai pe kirang ba ki dang te di we la kam start kam shai nga badan kum ni tung kiri baro ra shu jisu sampai pi dong penan kami pi nam tak puram ko jum nga shisha abang kenal po balang kres umsyau ya kajing atatin ko juna bat happy day bat ka bentar ka kam ko jum blai komo om mene ha phira shu jis kres umju pele ranya ka balang lani bangit ki jum umju pele ran dalele ru abang let you try jis kres po balang kres umsyau we jin seng dong la kam slam keren pastor jongi hata jisen ba te suaban keren pastor ki yang di samla angut na nilai ngot na bakla ki roi special te kiswi tem na katra kim tem jutem ki tem na katra te anda roi dar sedang dang ya bet katiu te anda la roi suki hadin di kaya lai dala lai ke jing tem lai kasur te ngi ki batem ki roi bos ngap sung thu ba lai ba lai sung bang bang ala ke jing tem bakasur apa kadu ngale nun tu basyang apa ki jam kuk siapa nama kata kasur baka jing tem kan ya ala ki jam ya roi nun tai ka jiseng do yeng pastor jongi ban yalap shua ban yalap ti be ong ai nu yu blai baka balang crispo umsyau hadin kat nos nam shu kapen mi ki samla ban yeng ban roi ngak kedung kedon kira keben mangar keben ya kabalang ka jumtra nak kadung hudun te ngamban si bang sutu mangalale pop ngahap manduai tu po berpan ma hitip kay baja kam kut tangata hadi next jiseng dong bolong be hom syau ngale ngadan program mi mangan akan jiseng mi ngale ngadan program mangan jiseng mi hitip katakan next jiseng dong jayu po syau om de shu tang ar le langun isamla ki bayen boro shi balang ki yen kimi benyang menruai spesial benyang aku blai so penruai siapa kadu ka strike bakadung bena ublai try keren bena mer keben nya kabalang renga ang lain gut ngapenyang kata rubaya lai sur mer keben pe ngapenyang tabor si balang khasan hendu ngul kida minla le ayu de hangta sa sisin kadung nak habban panma haban duai pan mak sa sisin iu try jupele ran dalele du nya kabalang lai kamet ka juku kum juru ya pi yang ki bange ngim de ban khuslai ngim de ban ong ngim la ngim long ngim so le ka ni kakam ngim dan bentai engi ba khindia ngai ba tang kum di kum tai ha fitre kam ku trai ha fi it sha trai ju le ran ya no ya kanu long ye ya kanu ki bange thai lu surang samla sendang lan kan thai lani ya ka balang ka den phoyin ani khindia ye ukurai ju peneran ya Hebrew na bakhalai dekat pesan aling puli Hebrew na bakhalai dekat pesan kintin ki om kumni tolong ki balat nak ba isbai dak basuhun kita ki egi ba pidan namar uhi ulon ngan ami no yami dalele lamning ngan amle lendet no yami dalele utrai ulakulan kani jukulan ikun Israel baka bodu ik Kristen ki bangai kani kular ko Deuteronomy no balai kue kular ikun Israel kita ki bangai utrai Jesus Kristus ka juk ka jikular ka wan ngan ami no ngan om ino no yami dalele lamning ngan amle lendet no yami dalele kani di jikular ka utrai hai bide ka spak ka po tu konteks hande ka ya bon nang tu Joshua ha boleh ban yalam ikun Israel kai serim ka juk jing hikai wong angandar kat dan me kujui kisendran makile syaka perthai berkoi ban yalam try discuss om ngandar kat lembat pi nganom ino tekani ka apply ka tho ka buat lagi ni baru ki banget bakat ki banget utrai wat kuslai ki utrai umju ino ebi utrai umju ino e kabalang utrai dan lele unum kadradin na kaman sumar yang ayo hi utrai umju peleran ya kabalang kabanga bat pi nidan te kumbawa mane kini gilai lagi mat ki bang debat kan mau ngabu kan ko klimat